kakra ne kokita nzanum. Hold your hands. Ona wan show nse ya. Hold your hands. Kabra ni be twemfu si ten. Na ana ebeto je se evenfo totun kanea boom. Ensuo boom. Ntine no me se e hya ase. Ye, mi fe wura betum pe, ni asem kra ni a. Ade ensus ka bi meka ho. Ai, na awusafo ya to enkanea boom. Emene ye de nka kra kirem dada e de ama mo se o se ne duai akokwa Mary e bodu bienu a ma kyen ana e hyase ye o se o mo chichemu be se du nwotwe e kirepo eye miensa ni nsia 18.36% ukwa akoton kane a bijanfo se bia first no 200 Ghana cedis na ukwa odi bia be 18 cedis Akoma FM 87.0 enti se dia aba ne se no adwumefo ena omo ho aka ne titiri pa ne omo a omo yo mankasa enwuma no omo yitire omo si amanfo no made mo omo ne ade omo nso ebotire ne omo hohoro amanfo ma atirim nyina adwumefo no na sei omo etu betimi atwe kase pa ba ne sei a wo ebi be kan esan se ba bia mi ti omo yimi a omo gime 25 cedis enti aba ne sei na ono yato nkane abom no okoto a ebi ode 5 cedis be ka ho ene se de ade ne atutum ne nkasa mfa ho ye nyina na aka yen ama utimu kwakọ uhuru mu a dem first omo gibe omo gisei mo ya mo gisei mbeme de yi me kura minimbo urade won mu betum tie free na ekọ bibia abaye bia no ka hu se okọ na ho de extra sika o de kakra timi de apiso na ade akoma kase bo ye tie sikrom ene adwumefo ni bi omo bia bi omnwuma no atimi akwa akodi nkomo omo se be ha omo ahweye mpo a de na adwuma anwu no obi onom na fe na wo sua adwuma na so won kwada enam se atoto no mabuom ti no hwe ya na eba be kom kese pa pani ba ko a yedi nkan ene no bon ko no de ewusi amanfo no mamu na wasa atoso de fansa land adwuma bi ana o ye friend Muhammad eye Shahid de di kan ni sem ne de hia no bi I like to wear out media ba ko firstly ebe ha me customers are me de mo ba no eso beti say increase light na me increase me cost of services enti eno no Omo won dem do sano they give up omomba ama so mbe choose the cheapest option as compared to omo ba me hono say they no say juma routine bia na ya bembu kra say wo kra ya wo ba Ghana ba obe ne den unu ni option eno one ye didi ye deda eno am we school juma bia ni ma through application be de menya bi nti eno na me create a me de edidi timi nja they say eno na me ne sa kopem say me dey be better than that aha nti we no be ma ko twani tinu obi yidi ti ai ati ai Muhammad Shahid the first Shahid say first no to 400 cedis bosumi bia ene lad be otua no na sabre de ogire passe gisi otua be 500 Ghana cedis nti emu ayeduru e de ama no na Ibrahim flo no mo an wo ba bia ye yitire honum na ohuni anso akotwa ne tiri kakra na twantire ho aya no mu omre tro mo na so mo entire bi nso akwa ni ti kama e wo ho na okoyiye e wo Muhammad Sulemana Surajwo na de Suraj enso e kan bi ni government ye share on crime say ejuma ho ayedin enti o advice ye mabu no say ye betimi ahye ye na ye ejuma ase a obema ye support na ya share ejuma ase na say o say increase bills ni cost of nema ye di ejuma definitely ebema ya bema obu free ejuma no because support a ye hwehwe free government no a obema nema boaye fo ama yetimi aye ejuma enya so mfa so no ye nya so ama ya bemu bu kakra ba ye hope say government baby bia fa ho ama ye nyina nema akoso ano amaye na enoma koso wano kakra de ama yen na Alfred Frempon so ono so ye adwumayini ono so de kakra tato se de ade ne keka kona ba na hwe na wante no maso ane omanfo tiri hu nyina betutu ini say kra body tu akra intimi ntua na kasa osade bi aka ho to be frank MYN we ma ye juma number 4 because we check the go the client and so on be kasa it is a government in bit me reduce so number 4 ma ya it will help us Zabane hwe no ateto so kakra man ni a
it will help us ebeboa ye pa nti no sambre de usanfo sa na tentimu enche bia mhumia me ba be bomiti locks me ka so be locks dabi onye locks me de me bo na de bo no kura so be wo him ansa ne ya bo de me se che egusu mi asemo ye ni dwa kakra Moje Training Limited e kwa so aka